ntabwo byoroshye nyamuneka byakomeye aho FARDC bongeye kugaba ibitero haba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na muri Kivu y'Amajyepfo. Ntabwo ibintu bikomeje kumera neza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nongere mbifurize kongera kumerwa neza, reka mbifurize amahoro n'imigisha nshuti bavandimwe bakunze bakadasohoka muryango mugari bakunzi bacu tugatse muri studio aka kanya sanzwe utasanga handi uretse no ku murongo wacu mugari urajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuvandimwe wabigize umwuga cyane kugukurikirana amakuru menshi cyane avugwa mu karere, ariko cyane aho we akurikirana ibiri kubera ku butaka bwa Kongo akatubwira uburyo situation ihagaze. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuba bikenetse kandi bikomeje kuzamba. Bwana munyamakuru uraho neza? Muraho neza, murakomeye namwe nyakubahwa munyamakuru nyakiriye kano kanya. Nagushuje rwose, ninjiye muri ya mvugo yanjye na wa muvuduko mwinshi, ariko ndagira ngo ibi bintu tubivuganeho tusa naho tuganira. Ndabyumva ndakumva neza, wanatangiye nkumva rwose. Nagira ngo umbwire bihagaze bite muri iyo misozi y'Iminembwe, bihagaze bite muri Masisi, mu ncamake utubwire uko ibintu bihagaze, wenda nanjye nze kukubwira amakuru menshi mfite. Urakoze cyane kunyakira, wenda mbanze tuze n'abadukurikiye kano kanya. Moje uti mu misozi miremire y'Iminembwe bihagaze bite? Rero uko bihagaze magenganga ya muri aya masaha y'umugoroba, wenda icyo abantu bamenya uko ataka gukomeye cyane kwakozwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'ibitero karundura byatewe mu misozi miremire mu bice bigiye bitandukanye bituye mu by'umwihariko abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Birimo biremezwa kandi biranavugwa ko bashaka guha isomo cyangwa se gasopo, hakoreshejwe gasopo, bashaka guha gasopo ma 23 ivuga ko idashobora kuva muri imisozi miremire y'Iminembwe, dore ko urugamba rwahinanye kuva ngira ngo muri weekend, niko navuga ku munsi wo kuwa gatandatu kugeza amagingo aya kuri uyu munsi wa gatatu. Bikomeje kuba bibi rero aho bigabwa by'umwihariko mu bice bituyemo n'abaturage, by'umwihariko bakangizwa, niko navuga imibereho yabo igakomeza kujya mu kangaratete, dore ko inzu nyinshi zivaho ibisenge, izindi zikwiroha ku butaka, kandi bafite n'ubworozi bakora muri ibyo bice n'ubundi higanjemo ubworozi bw'inka, by'umwihariko hari ibibaya, hari imisozi miremire niko navuga irimo amafamu baragiramo. N'inka zabo rero zamaze kuba zerekwa, zashyizwe ku butaka, by'umwihariko ni situwasiyo iteye ubwoba n'abari hano muri uyu mugoroba cyangwa se muri ibi bice muri iri joro, niko navuga bafite impungenge zikomeye cyane. Ngayo niwo mwuka uri mu misozi miremire y'Iminembwe ubwandu. Reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari bakunzi bakadasohoka tugatse muri studio aka kanya. Ni agace kitwa ahitwa Karemberembe, umutwa M23 wari winjiyemo uturutse mu misozi y'Imwenga, ariko nanone bikavuga yuko uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC n'igisirikare cya FDNB bafatanyije n'abasirikare ba Tanzania ndetse na ba Angola babashije gusubiza inyuma uruhande rw'igisirikare cy'umutwe 23. Bikavuga yuko ariko nanone no ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 hari uduce two muri Karihe bongeye kugabamo ibitero bagamije gusubira inyuma uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Ayandi makuru adasanzwe atugeza aka kanya kandi dukomeje kugenda dukura ku mboni zacu n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye, abasesenguzi mu by'intambara biravuga yuko intambara ishobora kuba igiye guhindura ubukana mu buryo butandukanye n'ubudasanzwe kandi budasubirwaho aka kanya. Igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo bongeye guhuza hamwe imisada y'ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare mu rwego rwo kugira ngo bongere bagabe igitero gikomeye cyane ku ruhande rw'umutwe wa M23 mu misozi yegereye ahitwa mu kibaya cya Ruzizi, nk'uko amakuru atugeza aka kanya akomeje kugenda bivuga. Bikavuga yuko abasirikare bagira ku 633 aribo bamaze gutegurwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi na FARDC. Abenshi muri bo bikavuga yuko bamaze no kwambutswa amato bava ahitwa Imakamba mu gihugu cy'u Burundi n'ahitwa Rumonge bavuye mu kigo cya gisirikare cy'ahitwa Zabururi, nk'uko amakuru atugeza aka kanya akomeje kugenda bitangaza.
igisirikare cy'u Burundi FDNB gikomeje kongera ingufu mu guhangana n'umutwe wa M23 nk'uko amakuru aturutse muri ibi bice akomeje kugenda tugeraho, ndetse kandi bikavuga yuko uko urugamba rukomeje kugenda rugendetse kandi uko urugamba rukomeje kugenda rukomera, uko umunsi ugenda uzaza undi niko situation ikomeje kugenda iba hatari sana, niko situation ikomeje kugenda iba mbi cyane, ndetse kandi bikagaragara mu ishusho fatizo yihariye y'uko urugamba rukomeje kugenda rugaragara uko umunsi ugenda uzaza undi. Ayandi makuru adasanzwe kandi twirengagije gatoya ibyo igisirikare cy'u Burundi biri kuvuga yuko cyakoze, turibuze no kugarukamo mu buryo burambuye muri aya makuru, tubabwire ese byateguye bite, kubera navuga yuko ari umwe mu basirikare bakomeye b'igisirikare cy'u Burundi wahaye inshingano zikomeye cyane. Amakuru atugeza aka kanya kandi mu gihugu cy'u Burundi tukiriyo, turababwira yuko ugushya cyangwa se ububiko bw'intwaro nyuma yuko buhiye habaye inkongi y'umuriro mu gihugu cy'u Burundi, biravuga yuko hari abayobozi bamaze gutabwa muri yombi bazira iki gikorwa, ndetse kandi bashinjwa kukigiramo uruhare. Ese aba bayobozi ni bande? Ese byagenze gute kugira ngo bigiremo uruhare? Turabigaruka tubihuze n'ubundi n'ibice byegereye mu gihugu cy'u Burundi, imisozi yegereye ahitwa Sanje n'imisozi yegereye Remera, Ruvungi n'andi atandukanye, hamaze kwemezwa yuko ari bushyirwe abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Ese ibi byose bihuriye he n'inkongi y'umuriro yabaye mu gihugu cy'u Burundi? Turaza kubigarukaho kandi turabihuza n'ibindi biri kuvugwa cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Ni byinshi cyane. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bivuga yuko hari agace bamaze kwigarurira gaherereye muri Warikare. Ibi bijyana n'uko n'ubundi igisirikare cy'u Burundi FDNB na ndetse kandi na FARDC bakomeje kongera imisada muri Warikare, ndetse kandi no muri teritwari ya Masisi. Amakuru atugeza aka kanya kandi arandi makuru akomeje kugenda atangazwa yuko ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo imigambi bakomeje kugenda bacura ari imigambi ikomeye y'uburyo bwose bushoboka kugira ngo uruhande rw'igisirikare cy'umutwe M23 bacyambure imisozi yo muri Rubaya. Hari agace gatangatanze Rubaya rero kabirimo imirwano, turaza kubabwira ako gace ni akahe. Ni agace kandi k'ingenzi ka strategique, binavuga yuko hari abo wazarendo bakomeje kugenda bisukanuza bakurwa muri pozisiyo zegera amashyamba ya Warikare yegereye teritwari ya Masisi. Buyimba biravuga yuko ishobora kuba yamaze kwamburwa umutwe wa M23 muri Warikare. Ni agace kandi bivuga yuko yambuye M23 nyuma yuko M23 ari imisozi irimo na za Kazinga yambuwe n'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC. Ibi rero bihuriye hehe n'uburyo FARDC bivuga yuko iri gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mirongo imbere ku rugamba mu guhangana n'icyama cy'umutwe wa M23. Turaza kubigarukaho kandi tugaruke muri teritwari ya Rushuru, turinjira ahitwa za Nyakakoma, tubabwire wazarendo biri kuvuga yuko zaciye ibintu hafi y'umupaka wa Uganda n'igihugu cya Congo nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Bikavuga ko kandi ibi byose biri gukorwa muri wa mugambi ukomeye w'ibice byegereye ikiyaga cya Edouard. FARDC ikiyaga cya Edouard yifuza guhindura inzira ku basirikare bashobora kuba bava Rubero, bava Butembo cyangwa se Beni bakinjira mu kiyaga cya Tanganyika bakagaba ibitiro byo mu mazi bakoresheje abacancuro ba Black Water, abanya-Israel n'abandi batandukanye mu byerekezo byegerekanye Bayonga, hari za Kajemere, Burambo, Rwindi ndetse kandi no mu bindi bice bitandukanye bya Rushuru ndetse kandi no muri teritwari ya Masisi. Ibi byose kandi turaza kubyinjiramo tubabwire uburyo situation ihagaze. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane, byose turaza kubyinjiramo neza tubabwire uburyo bikomeje kugenda bizambaza ndetse kandi ko tubabwire ko bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi, uko bizambazamba kandi niko buri wese akomeje kugenda yibaza bati rero ibi bintu biraza kurangira gute ko bikomeje kugenda biba bibi cyane uko umunsi ugenda uzahaza undi muri rusange. Nshuti bavanywe bakadasohoka rero ni ibibazo bikomeye bikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imibiri kugamanitse kandi n'ibibazo bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda twihuse cyane. Rero ni agasozi kitwa Karemberembe kabirimo imirwano ikomeye yasekenyije uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'igisirikare cy'umutwe wa M23. Amakuru atugeza aka kanya biravuga yuko muri Mwenga haturutse abasirikare benshi cyane batonze imirongo b'abakomando b'igisirikare cy'umutwe wa M23 berekeza Karemberembe muri Fizi nk'uko amakuru atugeza aka kanya bivuga.
Bikavuga yuko rero ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 nubwo bohereje abasirikare bavuye mu misozi y'Imwenga berekeza Karemberembe, igisirikare cya FARDC nacyo cyari cyamaze kumenya ano makuru akomeye cyane yuko igisirikare cy'umutwe wa M23 kohereza imisada babikomeje y'abasirikare muri ibi bice, ndetse kandi bifuza gukura umutwe wa M23 mu bice byose uherereyemo, by'umwihariko byegereye n'ubundi muri Mwenga ndetse na Fizi. Amakuru akavuga yuko ahitwa Marindi ari iruhande rw'igisirikare cya FARDC baturutse, ndetse n'ahitwa Kishura no mu misozi yegereye Kalenga bakagaba igitero gikomeye ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ku basirikare benshi cyane ku misada bari bohereje n'ubundi yagannye ahitwa Karemberembe, nk'uko amakuru akomeje kugenda yemezwa. Amakuru kandi akavuga yuko ibi bitero byaje no gusiga uruhande rw'iki gisirikare cy'uyu mutwe n'ubundi kivuye mu misozi ya Karemberembe, nk'uko bikomeje kugenda byemezwa ndetse kandi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ibi bikomeje kugenda bitangazwa kandi bikorwa ku mirongo y'imibiri ku rugamba, aho bikomeje kugenda bigaragara yuko igisirikare cya Congo FARDC ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo ubona yuko bakinyotewe guhangana n'igisirikare cy'umutwe wa M23 uko umunsi ugenda uzaza undi, ndetse kandi bikagaragara yuko uko biri bugende kose n'ubundi uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ugutuza cyangwa guhagarara kugabwaho ibitero n'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC byo biri buze kugorana cyane ukurikije uburyo situation ihagaze. Situation rero iraza kuba mbi cyane, kuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC FDNB n'amato akomeje kwambukwa ikiyaga cya Tanganyika, kuko biravuga yuko ahitwa muri Rumonge Makamba hari abasirikare baturutseyo, aho ni mu gihugu cy'u Burundi, bambuka ikiyaga cya Tanganyika berekeza muri Uvira, ndetse kandi abandi berekeza mu bice bya Baraka n'ubundi muri Fizi, nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa. Bikavuga ko kandi ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB umugambi bafite ndetse kandi n'ibyo bifuza gukora mpamo ku mirongo y'imibiri ku rugamba ari ugukura uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 mu bice byose baherereyemo byo muri teritwari ya mu bice byegereye muri Minembwe, ndetse kandi no mu misozi yegereye muri Uvira, nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Aya ni amakuru kandi akomeje kugenda atangazwa, nk'uko binavuga yuko no ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 mu rwego rwo kwikanga yuko bakwamburwa Kavumu cyangwa Bukavu, bakomeje kugaba ibitero mu misozi yose yo muri Karihe kugira ngo bahangane n'igisirikare cy'uruhande rw'igisirikare cya FARDC kandi igisirikare cy'u Burundi bakomeje gutangatanga ibice byose M23 herereyemo kugira ngo bahangane ku rwego rudasanzwe ukurikije uburyo situation ihagaze. Ibintu ubona yuko biri buze guhindura ishusho y'urugamba uko umunsi ugenda uzaza undi, ndetse kandi n'ishusho y'urugamba igaragaramo cyane uruhare rukomeye rw'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC ku ntwaro bakomeje kugenda bazana. Ariko nanone aha ku ruhande rw'umutwe wa M23 nabo bakagaragaza yuko badashaka kuva ku izimanutse, kandi uko FARDC yongera ibikoresho n'abasirikare ari nako